Batisi TV, Lawan Rashipi Daka Frank Yamaha, the Maxi Sports Scooter Aerox 155. Ringkat Bakanet Foodish, Ordar Mapi, Ninwan Ramani, Hakir Dobying Jompi. Kawai ke Bolero ke badan U number ML067331 kala syarat ha kawai ke torok khat artayar ha ka suruk ba nong ston syalang ka baha papo ke snong maulang dap ke jingja ke de ke balaja ha ka step arpu arterik unai wieng ha ka por khandai biji ai kat ba kate ke Bolero ka bawan nagi than riwiang kadang thmu banet bu iki khna school batho exam hanrei maria poi ha kate ke jaka balong turning ba ka torok khat artayar ke badan U number ML10 C5592 ka bawan nagi than dam kala ya hakaliang kabam day kalarat ia ketika Bolero. Kita senang ni ikan kan ke kengari yang Bolero kamu lihat nak senang. Ni ngam parang senang nak tiniang. Naruang ni tiniang. Tiniang, driver na tiniang tu kena skor na tiniang. Kamu like unyi tu gini narik skor right, namar ni mau langgar sakit kan. Ifle dinarik ni kita narik skor karena ada di Arab ni kapal yang ngaya ifle arnut skor kamu sah. Yang ni Bolero bicong ini skor. Kamu narik skor hak mat beroleh ngut dan driver tu. Kamu lama sahur sahut untuk driver ngut. Oh, lama sahur. Uwe deh kan no RM jom sahur dinarik. Long deh ulak bayang lah, jom bayang deh. Sahur dah tu uwe lah. Ngayon na tao utaw mau ngeng to ngaji bat ka jong rat bat ka naga kalihe ka na ka wan bat hat ka rat dan ne ta kan ka Bolero ang ka jong accident na do den tao long ka rat ne ka driver ang ula msaujud ka tulun bat ka de ha so ka naga Bolero.